Abarai ba community policing abakora egasi imiyo mu Kibosongo nigo bono besokire na gugikiria are gikoria kore kanteri tukori igoro ase ababwatani ba Kenya Kwanza na Azimio babwatani tukori igoro ase ngencho kurutana magena na gusaria omurembe ase umuchoibwe town ya Bosongo. Okwana chikoria rero nigo abaraya bigo batabuna tubari guchigwantereria abaraya biga bakura abana poda poda awasi basinyire gukora egasi yabo yo kubeka abantu abaganisi pipigi na gotareta emeburukano asumo chibwe town ya Bosongo. Nona boigo mbatebya bari batenenete chinseme chigaibire gochikoirusana nyasi ntinige egasi yabasinyire ere kwana naribaga ase abakora egasi gose abatenene abanga asensemeyo gochikonyora ribaga yo kubeka abaganisi pipigi amo na koreta omurembe ase town ya Bosongo. Seli tarimanyire mazuwa over chairman community policing. Igonta etego kwana na mangana beira korrekana for the last 2-3 days ase town ya Itaiga. Mono se jipati chia rekani libere chia boda bakurwana. Igoro mushimiwa Raila muisonde nacha gakorela yae biye kagenda kaira. Igoro ntuaro che grupu endego cha nere gonjuka na town kustumwa mangana Raila. Lakini kaenda bu segichi gaswa kurwana. Abantu nabo baumiete abana bali na kitari. Tukairenga mangana yalire kuikamara banande botuko. Antu kana guru ende yabo ide mioro kurwa bakaikamba bagete mpaka Baracho market. Kamukia bangina. Bande bakaruwa bakaja mpaka Kisumu ndogo university. Finally kababuruka nto yama katika ranse na baitire no ari na kitari na ikirona witness gera bata nga kwetera kiri moyare kina kire sana. So rende kanto na ariko sabanga town yeye njibuno mo chairman over chairman community policing ekene town yeye tutwanye rushiriara to batu bujambasi bwarenga abantu bari gitune chigunduki yakini yaikeringa na ntu anyore bono samugo guns bata to jamba bari mu gasone mioro mpaka nyakitari rebo 6 video sinjiro jibwa bwate bari ne mioro bakonda kuliyo mondo githore tura baki baito mondo nyakitari rebo 6 so rende jena ta ketukurwe very big warning abantu aba na abana baitu abande bombora bamintu to maite by names oyo kubangaina ngamoje gusaria omorembo yo rosigwa matuka mange se town ye toro kuna ndu agents ba security ndoko jiguitaberana na algo sababa banya siasa baitu siasa njaera igen tugane tibono na mangana magendera bana banyari chipasa bande school chibase ichingo gutumia kugura abana bapoda baruno bono nyakitari itire okweresa ngaki ba promise tiku 300 shillings no muntu wa promise ya ile ji milioni abe keto mubuko lakini ako ba 300 kontara ai umira kurugoro buna ba umiete aita tu eli mara babutuko Kisumu ndogo university taragenda kumugoranya ndiogo sincerely speaking ndurigo jigwancherna ebintu bigenda kokorekana nale kuboringa our county commissioner our county commander neta keire mo chaime egere jipati chibere chiangere gocha under the leadership ngakero mande batakete burai ese town igente kenabe ngo ikwana utambe ngo burai telasi mokoro burai town umanya kora omuntu. We have 9 sub counties kiande ntiga leadership boro n'abantu abekera tukubwati abande mbamanye tie town esi arure n'abantu bakuru sana ime konyo muntu arwete gose mbugirango oja go town ya igasa akamenya kuchitamanyeti noyo go babanga tima etingi bakobuna kandi na gatanga barai baito tia kutumia abana abapoda bobe chiba se chibeke se chipasali bana banyora bande school bande protechnic kuba ko bangaina kuna aba umire bono muragenda kubakoreriogo maybe otigire family chabo maybe no baranye gusana bwa tumwana lengande gosengire dise junior secondary tara korera shopping ina bana batigare siko because ya 300 shillings ayokare Nairobi usokare bwo nyomba otumita abana abande ko karaki gusali omurembe town igobo na njomo chairman community policing ende kana kanile na ande ndoli gujwanja strong ndoli gujwanja onye bako gendera bo liori to gujugotenga abantu abakira abantu bera ni sub county chabo headquarters ya Kisii county nigere sub county ya Nyaribari church kera ndoji gwanjo montaru sub county goseni ya ubasi sub county goseni ya guja asiko salia ebintu bire se sub county ya Nyaribari church tutraikiro ina ari kubasaba ngo mutage tutubwaterane murati kama ngana siasa banya siasa te baba kaneli chibasa bana bande school
ilina itura igwana rioka lakini ntimunga kumenyokania abantu mugasine miora mangane miora ne chibunduki nchiara tukuru tauni egento tukanete no mulembe abantu bakore gasi yabo 24 economy muntu atari gocheki muntu onye namangane changane nyasore ichiachire stage kega tubwaterane sekta ya poda na into community policy ne sekta ya basigari torren kitugo shiria mangana ya mandao ya kurevi abana bande skuru ekina kitura chikogana lakini amangana yo komenyokani tauni mugashogora ne miora bintu binde eyero na community policy twakane uchakera bono ntugo chigwanjarana biamana. Kwa majina naitwa Justus Ongeri Opanga. Ilikuwa chana mwendo wa saa 7. Maneno yenye tuliona katika hii Kisii town ni maneno ngumu sana. Ya sababu tuliona vijana ya bodaboda ikiwa padi mbili walianza kupigana mchana hapa karibu na Ram Hospital. Hawa wajamaa walikuwa wamebeba mapanga, walikuwa wamebeba marungu na mawe, walikuwa natupa na mawe. Waliharibu magari ya watu, wakaharibu mapikipiki ya watu, wanakatakata mapikipiki ya watu na mapanga. Na hii mapikipiki ya watu wanakata ni mtu amenunua pikipiki na roni na ameweka pikipiki ifanye kazi, pikipiki ichafanya makosa yoyote. Lakini hivi vijana wameingilia katikati, wamebeba mpaka machangiri ingine yenye wamekuwa wamefanya marobari, sasa wameingia kwa bodaboda, wanaanza kuharibu mali ya watu. Tulikuwa tunaomba Excellency Gavana Simbarati, tunakuomba kwa izani uangalie hii town, mahali hii town imetoka ni mbali sana. Watu wasikuje waanze kuharibu hii town, wamama jana wao kufanya biashara kwa hii town. Waliovia maisha yao ya sababu waliona vijana vile wanabeba marungu na mapanga, hata wamama walienda nyumbani. Ilifika jioni tena hivi vijana wakapangana tena wakaenda njia ya Mwembe na University ya Kisii campus, nayo walipiga watu wakaharibu mapikipiki ya watu. Na hii watu wanaonekana hata kwa TV wanaonekana vile walikuwa wanafanya hivi vitu mchana watu wakiangalia. Tulikuwa tunaomba county commissioner, county commander waingilie katikati, washurishe hii maneno, na hii watu wenye walikuwa na haribu mali ya watu wakamatwe, ndio wengine iwe funzo kuenda kwa wengine, ndio amani ingie kwa hii town. Hii town imekaa kwa miaka mingi bila kuona fujo yoyote, lakini tumeanza kuona vitu vingine imeanza kufanyika katika hii town ni mbaya, na ikiendelea na mna itaanza kuwa mbaya, watu waanze kuugana ovyo ovyo. Kwa hivyo county commander, tunakuomba kwa hizi uingilie hii maneno katikati ili amani irudi katika hii mji wetu wa town. Asanteni. Ita chairman mazio hiyo nataka kuwa na muntu baira menace ise town goruga Fred Anunda. Fred Anunda I know is not being elected as the chairman community policy. So one ya very chipati very jagare ya commotion town. You know what Mr. Anunda wacholi mburgo anda na kubuno target. Ne town ye no matter tu anyirusiri. Kana chinga kishika nyabantu bakwanze kugobo jai bakwa lakini turu ntuntuko maete binanchi community policy chairman over chairman ni maende itabichiao ni maende mete bintu kwa korera bana inchia nduta tubeke se place tiye kuruka bana kwa bero muntu mbengo tata kwa nyabantu ba sekta boda uri nayo gendera tukutumia abantu abana yuri chibes abuna bana kitali ba umiete turabagronye ni liogoro mbara ko rugende murolu na aranga na barasuko igoteka action rwari mu murolia nebintu binde bionda nando tu usuke ku town ya niko taketa kokore bintu bya bikore ko jugonjari mate sune ke sub county ya error town ni bwata banyene utiga bantu ba to koriye bintu bya bari boronge na Mr. Pasi ni kwa tu chairman onye gwarosire step aside tonyoro monto neutral bwanda ko unite abanda baba chama bakore bintu ndo tukara bantu akara ko no town ni serio so bora boda so kindly Mr. Pasi ni gwarosire bora step aside Mr. Nunda ndo matre ko dia step aside tonyoro somebody urabe epo kuraba ndo boda town etukwata asikai biamana singe ncho kwere bya goni chika kichago ko endere gusanga amonentwe ncheni kongoro kunyipto Dennis na bwancho na gari kukuri kuntu